Identitas mayat Muani melalung ane tepukina di pesisi Batu Belik loloan Yehpoh Pak Purabia Saud. Kerobokan Klot Kuta Utara Badung duga Sabtu 4 September akhirnya tawange. Korban orange anyut teken keluargane. Kasih Humas Polres Badung Ibtu Ketut Sudane nyelasang uli hasil penyelidikan jajaran Polsek Kuta Utara Senin 6 September korban Madan Imade Darmawi asalnya uli Jalan Legian Gang Panti nomor 2 Legian Kuta Badung. Identitasnya mare tawange disubani beritange di media. Aden korban ane Madan Nyoman Adiwiarse lantas nekain Polsek Kuta Utara ngabe datane korban. Polisi nu nyelidikin kasusnya. Identitas korban tawange ulian polisi nepukin sepeda motor Kimco isi ane gelahange teken Niwayan Tini Astini asal dusun Petangan Kutuh Kuta Badung. Motore ane dadi petunjuk identitas korban duga semare tepukine di pesisi. Tim Bali Express ngelaporang.